Asibonge kakhulu onke ama-inputs enwenzile namhlanje. Ngicabanga ukuthi isession yanamhla isivula umqondo thina as your leaders ukuthi sihamba sodwa. Neighbor lento ethi uhamba wedwa mntwana. Sihamba sodwa, abantu ekufanele sihambe nabo sibashiye emuva. Uma sishiya abantu ekufanele sihambe nabo emuva, so whatever esikwenzayo yingakho kungenzi impact, because it does not talk directly to them. Siyaplana, siplanele abantu abangayifuni lento, abafuna something else. Ngizobuyela kuleli lishiwo nguSimelane elithi siyacela nani nibo participate le emawodini. Nizisho lezinto uma ngabe kubizwe lama meetings so that zizokhona ukunoteka phansi. Uma ngabe sesikhuluma in terms of ama budget, imithetho sohlukile. Baya kulomqulu ekuthiwa ye-IDP. Bese bayabuya mabaku-audita babuka ukuthi uthengeni. Uma bafika ku-IDP bayiphenqula from page 1 to page 500 ngoba ingumqulu inkulu ingaka, babuka kuwo onke lama ward. Bathola lento ithengile akukho nakayi-1 la abantu bathe bayayifuna khona. Angibekisi, ngifuna ukucreate ama-employment opportunities. Umama okoroshayo uthe ucela umshini ukuthunga amajezi, angayidli le mali. Ayikho lento lapha ku-IDP, kodwa nge-assessment ngibona ukuthi uyadingeka vele lo mshini. Nguthenga umshini, maye safika u-auditor general uyalapha ebhukwini akanandaba nokuthi bengiyosiza noma bengiyokwenzani. Ungibuza ukuthi kushobani wathi angithenga umshini, noma ngakhipha lesiceshana sencwadi wena usuku ungibhalele sona, ngoba abaningi yayingithi ukuze ngizoyikhava bhala incwadi eshoyo ukuthi ucelani. Kungabi ngathi sihlangane nje lapha espami nanawe sakhuluma sengunikeza imali. U-auditor general mase sa-check-a ke lento lo mshini enguthengile ungekho phansi, ubese athi irregular expenditure. And nina mase nizwa lamagama makhulu abo irregular expenditure bese nithi vele sambona lo mama uyayidla le mali. Angisekuphuma amagama amakhulu angaka. Asahlangana lama irregular expenditure. Bafika bomgazi nabomgazi bafuna itransport, bawudlala ama playoffs, bhala incwadi imgazi ngoba ngifuna ukuba assist. Mabaya lapha phansi ayikho le mali. Akukho la khuluma khona ngokuthi ngiyoke ngisiza umuntu mina oyogibela itaxi aye kuphi. Say irregular expenditure. Not that ukuthi ngidla imali, vele sibhadarile itaxi. So siyacela ukuthi nibo participate. Number 2, lokuthi masithi bhalani kusuke ngasindlela yokuthi nginixoshe. Nangesizulu yabhala. IsiZulu is an official language. Akusho ukuthi bhala isingisi. Uyabhala uze bese sizobuka ukuthi how far can we assist. Ngoba uma ngabe sikhuluma well good enough, but konke lokho sikhulumela okuyicelo ngicela sikuformalize sikubhale sikuthumele office lantokozo, so that uma sihlala phansi siprioritize noma sithi uminister wama small businesses ageze azos-assista noma sicele assistance, ikhona into ebhalwe phansi rather than lokhu besikuthola kini. So siyacela ukuthi laba bafuna loqhaso akube kanjalo ukuthi balicela formally so that sizokhona ukuthi bese sesiyayilungisa. Enye ke ekhona engifuna ukuthi ngisho, especially le heritage ibinganangekanga kakhulu ngesimanga sokuthi
umasipala besingayithatheli phezulu indaba ye-tourism. Asikusebenzisi lokuthi we are a gateway from Joburg to KZN, from Joburg to eSwaziland. Si advertise sa advertiser i-tourism officer, umuntu ozobhekelana nezinto ze-tourism, okufaka lezi zinto zabo heritage site, ukuthi what are the attractions akhona eMkhondo. Umuntu mangathi ufuna ukuzolala eMkhondo, yini enye apart from ukulala angayibuka before adinwa ntambama. Umuntu mayithi ufuna ukulala eAmsterdam, angafuni ukuya kaZax ayolalela u-DJ lapha kaZax. What else afuna angayibone eAmsterdam? Because we do have such places la abantu khona bangathola ama-attractions, but the problem within asinabantu that are dedicated to do that. So yiyo lento siyenzile ukuthi let us advertise sithola abantu. Sifike kule indaba zeingoma. Ingoma maye siyayixhasa ifana nebhola lapha eoffice lami. Ufika mhlawumbe iwadi newadi lenza ingoma. Elinye iwadi lizokwenza mhlawumbe izingoma eziyi4 eziyi5. Okubese kuba difficult ukuthi imali izoya ewadini eliyi1. Ufuna ukunelisa laba abanye. Ngakhala ke futhi nakuzo le ingoma ngathi angikwazi ukuthi ngingumuntu wesifazane ngibe ngazuthi kukhona bomama abagidayo. Njalo mina mangithi ngiya kule ingoma abasuke bangibize kuzo bongqotheni khona abantu besilisa. Baphi kanti labo mama nabo laba benza le ngoma, labo mama benza le ngoma. Ngicela labo mama inayi Women's Day ngo-August. Ngisanikeza i-challenge bomama. As-organizeni ingoma yabo mama. Ayikabi. I-Women's Day yangithini yangizwa. It's a national event esifuna ukuyilocalize ukuthi as a woman executive mayor sihlangane bombhekeni bahlangane nalabo mama bengoma. Noma ngasasu August 9 mhlambe kuzobe kune national event ekhona, but thina ngo-August sike si-organizele bomama kanye nje bake bajabule ngoba ngoDecember basuke bakhona engomeni kodwa basuke balilizela abantwana babo babafana nabayeni babo bagiya lapha. Manje thina sizenzeleni babe khona nabo babuye nabo bazosishayela ibhesi la ngoba thina nathi ngoDecember sabe sililizela ingoma zabo. Le heritage le enye futhi masifika ku heritage sizozama ukuthi abaphinde bavule la market bebawavula ukuthi labo mama laba abenza lo msebenzi wezandla sike sibe nako ukuthi sine heritage week iviki lonke nje sikhetha indawo la sizoma khona wonke umuntu noma ngabe wenza ukhamba noma ngabe wenza amacansi noma ngabe wenza izidwaba uyabuya siyadlala laphansi siyathengisa. Kube kabi umhlangano wethu waba manje ama-holiday abhiza sadlulile kanti besizoyo targeta ngalama holiday ngo-April la imoto khona zehla kakhulu sithi siyabuka ukuthi yimuphi umgwaqo right sima lapha ekhoneni laseDumbe siyandlala khona eziyophongolo nezedumbe ziyandlula noma siba lapha ngasesibhedlela sibuka ukuthi bayakhona yini ukuthi beme basithengele sibuka isport esi-right but sizobuka kulamalanga alandelayo ukuthi mapha amalanga azoba busy sihambeni sivule nje for a week sizokhona ukwenza lokho. Enye ke ekhona iba nzima le yama SMMEs and ukuzwisa ubhlungu ukuthi sibe khona thina kupower. Ngizokhuluma as people that are in power.
bese kufika uminister opposition uMckenzie afika uMckenzie wanaka ama-artist la wethu thina besingawanaki bese yabuka ukuthi kanti besenzani thina ibuyapi le mali yena la sayithathile wena kuzosiza abantu so kufanele thina esikhona kube khona sikwenza sishintshe indlela esenza ngayo asishintshe indlela esenza ngayo towards labantu esisuke sinikweze bona at this particular moment ukukhuluma kwabo akusithinte ukuthi bayakhuluma kungagcini ukuthi siyabuya sibizana la emhlanganweni onganakudla masibizana emhlanganweni onganakudla we6 hours siyaphuma silambile sihamba semakhaya emva kwaloko siyakhala futhi it's not the last meeting le esizocela ukuthi bontokozo ngoba sebabonile ukuthi nestructuresheke kanjani abazame ukubiza ke manje each section ye-industry iyodwa bazama ukuformalize so that uma ngabe siletha uncedo kubantu abaformalized and number 2 kuba nzima ukunceda an individual kungcono ukunceda abantu abahlangene more of a group ngoba uyazi ukuthi uma ngabe you are going to pump i50,000 lapho awondla umndeni oyi1 but uyazi ukuthi wondle imndeni eyi6 ezolala idlile namhlanje so the more you organized the more you can be able to assist us ukuthi sin assist nani enye mhlambe ile i-fashion designing school vele manje kunabazali la ngaphakathi kwethu sinabantwana ababuye ema-university njalo mangibiza umhlangano abantu bayangithethisa bathi ingane zethu zifundile kodwa ayisebenzi we need to reskill labantwana lokufunda kwabo akusale sesikujika sikwenza bathande enye into kodwa ezokhona ukubaphilisa ngoba nalokuthi baye esikolweni sabayisela lapha esikolweni bakhona ukubuya bazosondla uma ngabe lokuya esikolweni bangasakhona ukubuya bazosondla then thina sihlaleni la sibuka ukuthi yini esingayenza ukujikisa lesimo ukuthi lo mntwana ngoba akasisi isidomi akathole esinye iskill azokhona ukuthi ayisebenze bashilo abakhona bomama la abakwazi ukuthunga ukuthi they can even ba volunteer ukuthi bafundise labantwana ukuthunga omunye umuntu akazazi ukuthi usuka nekhono up until atepe into the thing bese useyibonga ukuthi hawu kanaloku ye-university mama ngangibambelela ukube ngamane ngavele ngenza ukuthunga ngoba ngathi sengithanda ukudlula leya ncwadi lawa ungisekhona khona so we are going to do that sizayibuka ukuthi sipartnerisha kanjani nabo SIDA ukuthi basi-assiste e-Amsterdam amalungiselela saphezulu sikhulumile no Department of Higher Education kuzovuleka iTVET College sizosolo siyimemezela because bafikile abaphethe eGS College bo CFO bo principal bahamba bayibuka le ndawo they were satisfied into sesele sekusela ukuthi baqedele lama processes abo babuye lapha esikolweni labe kuyise environmental school khona istructure sakhona very good so bazobuya bazorenovate lapho kuqale ukuthi abantwana abanye bayabathatha but sisezoqala ngama preparations angeke kuvele kulunga ngoba into isikhalisile ukuthi abantwana abaningi fanele bahambe bayoqhasha kanti abazali abanayo imali so uma ngabe sizoba naso sibe seduzana kuzosisiza and that will also assist in terms of growing economy yase Amsterdam iza ukukhula economy because labazali bazokhona ukuthi baqhashise abantwana eAmsterdam kungcono ke ngiyacabanga ukuthi uqhasha sekuzoba dura ke mase idemand sey high akusi expensive
ukuqhasha khona njengala. So yilezo zinto esiphezukwazo ezingamahlelo ukuthi sizolungisa. Yes, siyayifuna i-center a-theatre, but asiphinde sikhuzaneni thina njengomasipala sifike sishiye ama-spaces ukuthi la sokwakha ihholo, sishiye ama-spaces ukuthi la sokwakha i-crash, sishiye ama-spaces ukuthi la kuzokwakhiwa amasonto or kuzokwakhiwa isikole. Nifika nina ningene because indawo eziningi ebesiyemakhela ukuthi zizoba yilama community centers sebe-invade labantu ayisekho. Uyafika umuntu unayo i-funding, ufuna indawo yokuthi enze le center, ayikho le ndawo yokuthi enze le center. Sekufanele sicinge, uma sicinga khumbulaningi i-building hayi lokho sizenzela kona lemakhaya ukuthi sibone ukuthi kuneqhaphozi siphinde sakhe la kusasa kuyawa siyabuya sizokhala kumasipala. But uma ngabe uzokwakha ngokusemthethweni lo mhlaba kufanele bawucheke ukuthi umhlaba oright in for le structure osifunayo, bese sisala ke nemhlaba engasi right uthola ukuthi ayisaphasi le mhlaba yethu. So ilezo zinto ezisibambayo sicela ukuthi si-preach naleyo ukuthi uma ngabe sibona ama open spaces akusho ukuthi umasipala ubekele thina, ubekele ukwenza ama social amenities, hayi ukuthi ubeke abesakhohle ukuthi wena unandawo yokuhlala wakubekela ukuthi lela ngifuna ukwakha ngena la uhlale. Akusiko kanjalo. So asikhuzaneni uma ngabe sisemphakathini ngoba yiko lokho bese kwenza ukuthi uma sifuna indawo singasasheshi siyithola. But ngicabanga ukuthi eziningi zakhona sizokwenza i-action plan lezi eniraisile. Akekho ke lo baba uhlala zongithethisa ubhuti njani lo hlala ngithethisa afuna ama-swimming pool, athi kwafa ingane zasendlela sithembisa ama-swimming pool, sithembisa ama-swimming pool. Ezinye izinto ibulawa yithi bantu bakithi, angifuni ukunikhohlisa. Amsterdam akhona ama-swimming pool kodwa bahedlulula konke, bahedlulula konke. Asali laba baphuma ngenzeka khona lokho abefuna ukulungisa i-swimming pool yakhe thina zedlulula ngisho ama-tiles ey'tubhini zakethu zedlulula konke. I-ground le stadium sase-Amsterdam asisenawo amasenke, kuhedlululwe ngisho amasenke. Le sikole engikhuluma ngaso asisenawo amasenke, kuhedlululwe ngisho amasenke. Hayi ukuthi ahedlululwa yilaba bayishiya lesikole. Namanje mawungaya uzothola kusele 8 ubuye ngakusasa sekuna 4 yamasenke. So iproblem yithi si destroyer kakhulu. Asike siyekeni nalokuthi into uma ngabe uthi uyabuka le fastela lingakusiza bese uyalikhipha endaweni engasiyakho. Akusilakho fastela, amba uthenga fastela. Mawona imali fakusenke kule fastela uzothi mawune imali bese uyothenga ngoba kuzobiza kakhulu lokubuyisela le fastela ngoba sefake ngithole nomeselani ngizothenga ifastela sefake ngithole nomeselani ozolungisa le fastela ngithenge noCement. So siyacela ukuthi asikhuzaneni kuleyo ndawo, but ngibonga kakhulu umhlangano wethu bokumhlangano right engicabanga ukuthi nangu babuvlakazi uMMC wale unit yenu uzwile bekakhona bazokwenza action plan makufanele banibize ngabancane nizobuya nihlanganise lento yenu uzokwenza njalo. But mina ngabe nizophinde ngithi ngiyabuya sesibize a broader meeting nekhali ngizokhala ngani nangu Dube nangu Simelane nangu Vlakazi asiqaleni isebenzi. Mina ngizobheka ku council uma ngabe sebangilethela ama item athi abantu bacele 1 2 3 sicela council ukuthi approve lezo zinto.
but apart from ukuthi nina nisebenzisane kanye nabo nibatshele angeke siye phambili sobamba nje imhlangano abanye bagcina bangasizi kule mhlangano ngoba ayinayithelo manje umhlangano onganasithelo awufuneki ke ngamane sihlale ekhaya ngilali nokuthi ngemhlanganweni ekuzophela 2 years 3 years 7 months 8 months akukho nje ukuya phambili nokusitshelayo ukuthi hayi sisabanjwe ukuthi so yiloko nje sibonga kakhulu ngicabanga ukuthi ngizonikezela ku Bhuti Mbhekeni for ama announcements sizophuma ke manje labo sisizobamena lama futhi lapha senze no yeah yes a group photo. Thank you very much. Study group photo. So banikeza iminutes nje lama media houses. Uzala. So yakho. I will start by presenting the way forward from this meeting. So this is a meeting held on the 28th of May, co-chaired by the Executive Mayor, Councillor NC Ndlovu, and MMC for Community Services, Councillor Uvilagazi, attended by various stakeholders from the media, sports, arts, culture, and recreation. The stakeholders voiced out challenges and potential interventions that can be employed to better the art, sports, and creative industry. The meeting therefore resolved on the following. 1, the creatives must participate in IDP processes, thus adding their needs in the IDP. 2, the female creatives will organize Ingoma Yabo Mama during the month of August. 3, the meeting resolved that there is a crucial need for the revival of the market for arts and craft for exhibition of their local products, which will be potentially a week-long kind of an exhibition. The meeting resolved that there is a need to formalize each sector of the sports, arts and culture industry. The meeting has also resolved that there must be the establishment of the Creative and Sports Forum with a clear strategy of moving forward. The meeting also resolved that we must explore partnerships with the likes of CEDA, the fashion gurus, to implement the Youth in Fashion Incubation Program. The meeting resolved, lastly, that the Department of Community Services of Mkondo must establish an action plan for continuous engagement with this kind of an industry. So that is the way forward as far as the stakeholder engagement with the persons in arts, sports, culture, and recreation, including the media, with the Executive Mayor is concerned.